maka jaga skor ni maba institusi ni gimana verify tunga ha gimana state ni kita ba verify tunga ha Aadhaar card ba verify tunga ha gimana sengna dengtang maca ya institusi ni donga ya Aro ya ko state maba ko sengko verify kak bani mandi ko ba donga ya ko se donga ya verify ta ha Palat lai hajar praspa andru pulai ngut ki Samla Pule na ki Lum Garo kila ut bat pyrta shla ke sorkar Meghalaya ba haduh mynta kimpat yo ki scholarship jong Kiseng NGOs bat kiseng Samla Pule kidang syong pyrkhat ban pynlong ke jingiakhih batyngeh hau Kyllalyngkot arjar arpulai ban dawa tyngeh na ke sorkar Jylla bat tnat education bikin pynbiang no ke scholarship jong ki khynnah bat Samla Pule na kaliang tnat education kala ai daw bunjat ke jing pen slam ban sami ke scholarship syakitu ke bedai ban yo ki Samla Pule ki ba 4 yo ke scholarship kila kenok ba ke sorkar bat tnat education ki thok ki syukur ki Samla Pule habai dai bat kani ka phang Yuko akan yang membuat orang bisa akan tengah nasung satai karet kain saya bona ne nasung ni mai bacang emang ya mai nasung ni rimak kolam kuni bona nasung ni cang emang login kain emang scholarship application no nasung ha oh ja Emon gumu besok baru nora balik sepang udah. oh Emon gumu besok pak lagi mana deh? Processing, even bideng ni besok baru ni masa. Processing ni sah nukai kamu. oh Zakan tina natamnam nakimeng ani bimung kode Francis ti sama mga anga Don Bosco College of Parenga daw fifth semongnya nakimeng anga daw mandang na uyat na kata skinga student ang ni scholarship ni bidungo mana senga scholarship ko ya bersini ko sebelsi ketan release kainga ya bersini ko ban senga student ang na November jauh shibonga tariko last date ko donacham ndaba wa shibonga tariko darang nappa bewalan napko branded nappa ndaba shibonga tarik zaman wa jen last so token number 04 donacham branded nap thokcha bisong government ni kita notice kore public na release ka jok student ang ni ekhano KYC ba masani ba minor account onggen ni bisong ko update khabo bank chi yang ni mangna student ang na kana ha beben student ang ba bangan bank chi yang ha KYC ni bidingo snga ha aro bank ni manderang branch manager ba service manager ang baganata student ang ni account de KYC ba problem dongja minor account dongja na sundi bank ni gitare mamung problem dongja ni akana chok uni jamano uni jamano senga betaba salang nadi government ko pressure ka akta raka uni pressure ka ni jamano mija anti scubar ba bistibar ni gisepo jen token number dongja cham token number donggi jaga parang de naptok chok ndaba jen token number 04 ongacham morang de naptok cha